Saudara mau step saudara jong kadempet ibadang syedap ai ke jingkren mentan sipang ki saudara kirang basnong ki matapor ki bedan lang ha kani ke meeting kilong kemi kilong kepa kisamla kenthe bat sinrang kibadan ha kani kajaka banwan bansngap ya kai kabangi ipensai na kaliang ka kenhun ki kri nong sensar bat kiri orang ba jong kahima sora ya kai kaba iba arden ilawan ban pensai hang ni hapo kahima kait kahima ka jongi ban pils ngau tho bakla ya ki nong shong snong ya ki khun ki hajar jong kahima sora bana tau pai maram dor uladido ya ke MCCL kajingwan ka jong ki nginang kami nanti baun wan utau bau nyok penginyo ka jingkren lani ka jing pensai now jo ka ilaka jo ka district council namarde tang mau ba tang kho bat ni nakapor sa kapor badha ka tay ka ski ka bawan ba arden gila angnot banyo ka jing pensai now ilaka Henry kabasgaw si kalong bapin man lapin bakla ya ka jinggot jeng berkat daw taw nong ilam jongki uba aden milar basayo moy hakabaw laong baya ka MCCL na dido daw si im kena hata kapor upay mariam dor ganon ya pi kipay ba lani ki prakun hajar jong kahima sora bakani ke jingkren jong ubaarden hakatay kasgiyo kalong kababakla bat kabalaylam bakla hadu kata-kata Henry piniban kinmo ba piniban tip bakata ka proposal kamot maong baladido lo siya ka sarkar jala ngamsgaw tuo balay baka dubada arden milar basayomot ubalade UMLA ubala laitem lalong teng rusiam jo ka district council snow tho kamot ayu ka kintian proposal baru la penscam ya kata ka jingong jong ubala di ya ka MCCL da ka bawanra ya ka way ka program ya ka bawat mangi na ka himaro ngimtip kumno la penrong ya ka kerteng jo ka MCCL ha kata ka program balawan minister nangtay na po Delhi banpli ya ka development hang tiya pokot madan bat kata kalong ka interchange of land bat kahima suara ya ka ba ka mangi kum kahima ikren sai sapi ba kani ka chingle jong ka tourism department klem dadap banyasai bat kahima sora kalong kabam trekam lani kabam larkam hangnuru bat ngiru hadu mentang idang wat jingtip kumno katay kajaka jo ka MCCL karong kata ka program ha kaba lapli hangti daw minister o pawan nang tay na po Delhi. Henry tang kaway nga kwa banong. Bay ba arden na day kwa. Bantip ya kajing sisa. Kumuem lali. Pinong kamban snow to. Bapimday ban surilay. Lani ban sanya. Tang haki kotlin kedok. Henry pinong kam. Ban raya kata ka isu. Hapa assembly. Hapa long session. Kelima pi na tourism department tourism minister kelima pi no Conrad Sangma balay lakalay si Shanem
Kepala IT ke MCCL, siya kata ka sarkar, ha ka department, jang ka tourism. Ina ipi paiwa, pakahima. Nakaliang do kahima, ginangaya ka proposal, ya ka balaray, da ka executive committee yang jang kahima sora, barha kata ka proposal, la thoy sai. Balada kadan ka acceptan nakaliang juga state government in hapan one banyak asa ka memorandum of understanding Henry ya kataru nakaliang ka sarkar compensation le karbay ba arden pat iyong hana bauta upay marandor ulatido ya ka MCCL sa ka sarkar hato juduan mo Banang makata ka sarkar, kalaban simya ka jaka yung kihima, krem na dan, ya ka agreement. Judan mo, mano-mano balaban siyam magkamtray ka jaka, krem padep, ya ka jing yasoy circular. Ngam sko tosho, kay kini, ka jing mo tang ibaden, habaywan, Bankran handi suara banyak lambaklah yaki khun ke hajar jong kahima suara na kata kadau nang ni na kayaw ba suara ngakin tui ba arden ban sngau ba ban raya ka jingkili ha ka session ka banwan Hantay hapo assembly, ban kili na kasorkar, sabang kacing day, bat kajaka, kabaw mapipilaang, baladido no sa kasorkar. Hangta, ngin sapet, mano babakla, bat manutaw ng yalam, ubus yalam, ban penbakla, nakapor, sa kapor, nakabantagi kun kabriyon yaw trap. Nang ni nakani kajaka kabagayan menta ngakwaban kintu omtang yaki para kun hajar jon kahima sora henry ngakwaban kintu lang ya baro kipat kabri kun kabri unyaw trap balong kibahusyar yakum kini kinong yalam kibalaban yalam bakla hagasikelemat tang banbiang nakabenta kabut pang kajongki Kilang kibas salak hadu kata-kata ban pensngau tenat hakarukam keran ban penbang ban pentiang ban songsi kepai ba henry ka ba mapat kalong bayo ka jat tuniu jongi kan harap syariat pai ba nal song sedang haji sisa kani kasgi kam ni ka poringi baginuan balong meeting hang ni kakam ka jongi wilayah by Central Council Namar baka kam ka jangi kalong bagi dia kon baka district council kabala yurat ya kariti kadustor jong kahima suara hakaba ka district council kadetang kanong issue ya ka senat Henry ki persang bantuklar ya ka kabaka riti kadustor jong kahima suara kajudan Nadu kilong shua, kiman shua. Oh, pinyo ibadan. Ilawan ra, iya kakata kakot. Hana ka ba? Karukom jinsim. Hapo himasora. Gangaw yapi. Ngawan ra tangani kaway kakot. Katahi kalabyang. Badjuba piyapi badan. Nay pensoto bakla. Hangni himasora. Namar balay ngan juba pipi tangani kaway kakot kabarak ubaday deputy commissioner jongga kasi anjan jahil hakani ka paragraph kabamuu tawang kumde mano kita kibala balong usim jongga hima sorang Manu kita kibala bandumlong usim jong kahima suara
for tender age, for bad character, for insanity, for such permanent illness or infirmity as incapabilities him from performing the duties of same. But sa kawaypat, kabayahapha kani kapor kabamenta, kalong if he is a Christian. Nakataka daw, kani kakot kalakrensay, kani kakot kanay kajubar kawasay hibadan, bau sim, banlong sim makima sorang. Kini kita kibalato ha kani kakot jong kapten di herbat kat kendai spotlight. Nakataka daw, game kwa AP bapinangwan batay start hangni hapo kahima sora. Oy la kren start yang hana kumno. Yang na yung sim laban thung daw ding daw mau. Kabay kahima kit urit ukraw. Ganaw AP baardan kita kikintin manabato. Thong susutam nakani kahima sora jongi. Barhabaw susutam thok kenta kumta. Kamot pat bawang wat ay sanat. Gidang kami kasanat menta. Nakabataw siyem pura jong kahima suara. Naik batay start palat nyanyi. Namarbangi kinong suara. Ngitip. Ya kay kadayti kabangin le. Nakabanta kahima kajongi. Oh pilap penramjur. Ya kahima suara. Piang hana bakat kahima soram lan takini ukraw perkat. Ganong ya pi kuakan no dorjan, pi kuakan no hajar kita kinong kikraw perkat lagi basora. Yen penni Henry ganong ya pi tangway. Uwe upayim laboriosim ubajudan batngi hati hakzat. Kacing dan jang upayim laboriosim batngi. Ningkong uday spokesperson jangka Federation of Khasi State. Uday ru advisor jangka Federation of Khasi State. Kabakam sok tenade kelong bau payem laboria sing sim. Uday ubriu ukun upamig nakasingkay jong no sora nang tay na poswer. Badi kpa jongi ini jat norum belong ru standing council jong kahima sora hekta kipor bangis ngau tenan ngis ngau sorong benong na singkai jong ulong kepa kahima sora iyoru yaw sim milim tetep baren uway upaim lavarius sing sim hikin mau upay ba abang ilanya kenyaw tarik Hantai apa district council, ngilai panyakon maka district council, ngilai bantiat cingkang yang ke district council, banyak kendo yau IM, ban kendo yau CM, bangin keren ya ke hok ke jongi, badai ban aino ya ke sanat. Handai habang ngiladap banyak keren nanong sadong, ngilas ngol tua baka kam kadang jingai, ngilawan paino sa sorang, penban iyo yay ba aden beira ke isu sepo maulai nganang mot bau ba aden adin bagi lamina district council nganang mot bau ba aden ulinya selok bat kiyam juga district council namar balesi kidang kam temai kam kena empala ban simrai ladam rai ba aden Tausi penman ina jeselai mat mas ndap jesela bat ki kisi iam district council janmit larai ke isu jong ke masara pok maulai banong bangi let yaki ngipen kelmar hang kai hapo district council atau ilaban pediang pai ba ya ke isu ke bamdei banra sepa maulai ibarat lari ras pamaulai bala syukran sikran ya kata kahima suara hamalaki kep
kaba elect ban kang bas election nga syong ngapai kani ka message pi kabaden laga pi kwa yang iru bangin snap platform banyak keren hakabere kani kishu ngilong ki bala kre bangin keren meeting ban pensau tu ya ki pat ki kon kabriu nyau trap lada kadai yang ibat pensau tu nak dai na pomat pran lada kadai yang ibat pensau tu na mat pran ban yang ban keren na kabata kahima ka jongi ngilong ke blak loy lada hakino ngino jaka ba pilek piang ban pensau tu baklai ki briu hakaba pisim kabu isu election ni ki masora ngi kloy ban ban pensai namar bangi ngi yang nakabanta ka hok kasot jong kahima suara ai pi pai ba hadin bangi lawan mi nang tei na po district council gilai se ki wei pat ki party ki kenhon ki belai kendo yau yam ilaka ya kabalayalam daw tau bajlen suatun obede usarda jogong belai ngan cukli kum ni don ayu hanandat pamasian kendo bat kata ke kenhun jong bajlen uyam kailaka uyat remun badai thusai bapau hati TV bapau hati social media ada yang pi don ayu hanandat bapida remun banong basa kawin ke kenhun kalawan menkirsa nya pi ke district council henrai na kabasay hang nengan kran nya pi nganong nya pi balay bau bajlan suatun ubadai usara dengan omlai wilayah persaya ke himasora namar kadan kadau ba kabau persaya ke himasora ya kabakila di kawai kecaka dum siklorar paulak kila di hangkai hapo kecaka kabadang ya kapat kanau steng habakiwan sangi ke himasora bagian pa ni KMC Gimsam la IMC ki gumnong in IMC NOC namar ba kadai ka dispute area dai halor kata kenong rem kajing bamyo anong ni tadi ki persang ban penjgot ya kahima suara kejongi ngano ya pi ko bajlen dalai lele pinum yo NOC na kahima suara lemda kajing ya bet bat kanong steng bat kalaidu namar ba kini kisdong kila ai ka complain sati sapo civil subdivision hanay kay kabang kwa bat krana kani kajan met kalong ko kito kitray ibathiet ya kani kajaka sgaw ba pano ya kapisa namalatik na pinamyo ay kenosi na kahima suara Yanong yapi pano yang kepisa balanakin penpai pidon kahong pan pente namar baladi kacaka kelam kacing tip jong kahima suara komta nakanika platform angni ngakwa pano yang gitu try kibalati yang tu kacaka siklorar polak ngobha ban pano bat pentut no iya kata benne step ngalai kaptu kanetli ya kaba hakajaka jok hima la persang banyadi yathiet jaka angkai hajan dain thlen inganon padong ai henre ngasukapan kintu ken pham nang ni yau tu ubriu balathit jaka batrwadi menta ganang yapi dakabasai phinom yo NOC namar ba katu kajaka kaba pila advertise kahap ha kajaka jong kahima sora pai ba nong song snong ukunu hajar jong kahima sora pidon ya ka hok ka bantip kai kaba kahima jongi kai kaba ki nong yalam jong kahima kalale na kabenta
ukun hajar jong kahima sora. Hai gini giski kaladan kajing aibor kajing kini bor. Hakaju kapor ki aibor, hakaju kapor ki kini na ya kapor. Kajing kini ya kapor. Kai kitiar jong kahima sora. Da kabapin kapor. Syau Sardar Majai. Don ayu hang ni. Go District Council. Don ayu hang ni. Ngan PDP. Kani ka notification ka ba arpo trek umi arpo reu. Kabaka District Council. Kala aibor ya Sardar Majai bau laban INOC ya kita kenong song ang tipo Majai ya kabam mensua kabor kadai ausim jong kahima suara ngakwaban kelida kabasay don na yu ko District Council ba PI kabor hau Sardar Majai. Bat kai ka bathamula bha hangde kalong ba kajing direct jongki kalong na ka order jong ka arsan tari kujun arpo khat kendai da katai ka executive committee jong ka District Council anay ganong ya pi katai ka arsan tari kujun arpo khat kendai ngan say ban pini ya pi hangde. Kani koordar na nevi karsan trek ujun advokat kendai kadai kebalayak kani koordar na penyap ya kebal melasyu ba pindirek di section na kani koordar namar kaladan dakwe ka executive order belapas halor jong kani. Ya kani ka order arpo khat kendai la penyap ha ka arpo sa bat mdan issue ka bapila banle lane bansna ain lengba ka ka executive order arpo khat kendai hele ka basko phla ka ba kilakam ba kidai ki start ki jhat hante District Council banyak order kabalayap kabantray kapsu dang snain dang penmian nang ta kiriustat narisep ni ngano mong syu bagi dai kiriustat na remingi kiriustat narisep ni kilas naan da kata ka executive order kabalayap kiparakon ki hajar jo ke hibasora Pidang kamban tip na kabasay. Balay, baka District Council, kasim no aya kabor. Banam la INC, NSC show na kahimasora. Kadaw ba halandat kalong ba? Hagisnem gibalalet, kinon tribal. Kumbasaw puprangot. Kilay kis, ya kahimasora hante hapo High Court. Namar bangi mai kenosi, bakin yo aya catering license. Hadin katay kalalit sa High Court, ka High Court kalapha, kala sa District Council, ngila sa pressure, ha kita kinang bat, hante District Council ato kapor. Andre, ilong kipadan bak, ba, ngidan kiri ustad, ngidan kiri uperkhat, kiba, kinan tribal kim semula banyak persayangi, ban penkong ingi banai, ya ka NOC, baka District Council, kam siem lala banai ya ka training license. Henry, andalawan kini kaisi kabamenta, kabalawan, kabalayalam na ka PPP hantay, ha District Council, gindi threat kumbayat tunong besen,
Ba kita kinon tribal kilalet yang setay sa po high court. Ban yale persaya kahima. Balesi kalaban day halak kita kanong rem. Baga district council. Kamlaban ya kun magkahima sara. Kamlaban pinkongo ya kahima sara banay kay NOC. Nahata ka daw. Kinino. Iya kabor. Nakahima sara. Nakabapinmi ya kadik order. Hanabaw sadar majay. Ulaban ay yakan no objection certificate NOC. Hangti hapo majay. Lalakalong hakan ni garukom. Hang nupat kay maswara kanyeng. Ya ka kes ka baile persa high court. Namar kacing ikun high court kalong ba. Bagay maswara kamay kay NOC. Bad bagi kar kinamyo ya ka driving license sa naka district council. Henry menta lada kahima sora kamdon borsyo. Kakis ngatray kalalong infractions. Nata kadaw ban syukrani chat penriw. Kalong kabasok. Ban syupenhet tengam. Kalong kabasok. Henry ba pinyakon nakakam. Ngampat yu iwat tang sikam. Para ri anong yapi balay ka district council kakwa bandom ay kasanat yu pa maramdor. Ngisgaw tuwasay ba district council kamkwa banayo pare pa maramdor namarkan nung laban kruwaj sabi. Lesi kalaban day kajing kinsait ng tina po majay. Namar mo pa maramdor. Hau benay ban riyo na libahan nyo. Diyos na mo baladep. Ulan ribok. Ya berokit patat karhang tia po majay. Day halar katakan ng rim. Baki isi o pa maramdor. Namar mo ulit danbor. Ya kita kenon tribal hang te apa majai. Ya na epi. Kaladon kawai kaski. Kabangilet yang ti apa majai benda sensus. Upaya maramdor ng yat sa kawai kaliang. Ngaban way menteri ng yat sa kawai kaliang. Markum ta sa sipang ng yat siyeng ariing. Layo phone no. Bawa bibi ramai. Bapay maramdor. Menteri nu kaptu kan ingot kelas sakir kut yang sekarang di apa majai. Kaba, anda bakila phone yang lambar ya wud. Upaya melasakang kang kedong hagit sekarang di apa majai. Namar bagi orang upaya membalik donbor. Upah ribuk yang kipata jongki yang te. Abang ayo ipat menta kajakum ni. Laknino ya kabor na kahimasora. Para doon kinikiski kipamenta kimsimla ay kasalat. Kani kaladay kadaw. Kabawan ng ti. Na po majay. Na marbakin yo alemon. Kat kabakimon hang ti. Na markaday kalang kating ka. Adong ipi ba. Ngan wanra ada kikot ban proof ipi kani kajanmit. Naman kinong sara, ngimnang mantok, ngimnang banhet tingam. Henry, ngikwa, iya ka jingsay, kepada kakam. Dangdan syuk ikot banget say. Nga nito ipi, ki prakun ki hajar. Ka district council, kalau persang, ban pinyaklat jubor. Ya kamajay nakaswara nakahimaswara jongi. Habang ipendling bakikot kibamagi kisula ni kiay. Hakani kaway ka walk order. Bakin krong bakin bukit hang ti hapo majay. Walk order
for collections of toll and entry of vehicle carrying goods and livestock at Majai East Kashil District. Majai East Kashil District khangni ki tho ki klem tho shu Majai Sora Simship kata Kamdan Lani Raj Majai Sora Simship kata Kamdan La Shutho Beit Hangni Hana Majai Kashil District. Kababot Bakata ka Majai Kam Hapshu Hapo Kahima Sora Nalor kata Kajing Banben Kajing Yurat Hangni Hakjat Hakabaki Ai Kupi Yai Kupi Tangso Superintendent of Police Kashil District. The officer in charge Police Station is Kashil District. The Deputy Secretary Finance, the Accountant Revenue. Klabai Kupi Shu Sakima Sora Hangta Pini was go to Bakilale Dakakam Sok Ban Pintkut Lane Pindu Jai Yakaji Day Bat Kahima Sora. Go to Shu Bayakata ka work order Kabakila ay Nangmut tray Baki hapan pan NOC Nakahima Sora Henry Abang ala Clio acting chief Uang Kamdan kabukum kata Bandapan NOC Na Kahima Sora Laledan Bor Naka District Council Kilaledan Bor Ya kabaki Klampin Paushu Baka Majai Kaha Bakima Sora Ya kabaki Klamdadan Kamshu Ban Pan NOC Ban Pinyang ya Katolki Ang di po Majai Ngas no to imat Bakaladon Kajingnya Subut Sip Sop Bat Kibriyo ng Tina po Majai Namar baka Majai Gede Kalangkat Tingka Ano Bipay ba Ngas no to mula tibi Banong Balaya kata kawakada Ruklam da kot tandar Nala habala isu Gede kawaktan Yaka wakadar La isu Kibriyo Kibasaan Te po Shilong Kajingkali kami Laki non Sora Laki Stamla Sora Jongi Pila Bornem Ban Simti Kata Kajing Krong Te Po Majai Hato ki Kena Samla Ki Jongi Ki Stamla Na Sora Kim Non Bormo Kim Panang Mo Ban Krong Ya Kata Katol Ki Dang Te Po Majai Kiwan Betang Gibril Kibanabar Kajing kali kami Katno lak Hakasisdem PIY Ya kapolkit Hang te po Majai Baganika Isu Lani kamat Yakren Hakabali Bakahima Sora Nakapor Sakapor Gila je kendu cinge Tangbat kati ke Majai Namarwe habaladan kita ki non-tribal lani kit khar poi ya kaba kilalapit ban pinki wadya ka sinsar ka khadar jong ka hima sora badaha kani ka por menta nga bangilayu ya ka jing yo bor ka jong ki gis go thu ka don kai na lendat nga sikwa ban krantang kat ni Yapi kinong Majai Kibaju malian ban pinki Ya ka sinsar ka khadar Jong kahima sora Ganong yapi Ba kahima sora kan syong suk syong say Ngidong kamban kamno ya ka export Poin hang tiya po Majai Lem kumta Wat karidi kadostor kajangiru kan sasakta namar bapiken mau perolok bawat ya ka kongtong hangtay labatay stat
ya kariti restur rong rukhar majai. Na kata daw, nginang yakin mau yaki balaja. Nginang yakin mau yaki balaja. Hakahima suara. Na kata daw ako abanong yapi. Ba syuhusyar. Ladaw pay maramdorwan hakabor. Ka-export po yung tikanasyo ban play. Na kata daw na pila. Banyakun persya. Ya kahima suara kamani kapori kon. Nabarngi nung isgobang bandan hakajihon. Nabarngi isgob tanat. Banyoya kakhet. Kabaklam kariti. Nabarngi lang kibasarong. Kum kajat penriw. Banyoya kakhet. Da kabapinim. Ya kariti kadustur. Chogajat penriw chogi. Ko kinong majay bat kithar majay hang thiengan suong lupay pikum ni. Kay kane ka business ka jong pi hang thieng. Ka business to, ka business team sudah. Otsalan kanarton. Kit arfsanton. Hal tu kapor. Idang penbahay ka surok. Menta sibit lajot. Dalewat dia kadaw. Kiot salan kanarton. Kikit arfsanton. Anda ladu ka surok. Kiong ka himasora. Kakrong te kanang hanapat ban repair la di ban maintenance tumnang. Teng ki IR spa ki sungo IR hajar. Kajingkit kajingyonong jongki kalong kubro. Hang ni ka kwa ban kren na kabasay. Toyo tuolam yang pidi katno mau siton sa di sa Bangladesh. Karit assessment katno. Nginom song tat kum ki kun ki ajar kay masara nginang penbiang tek patek ki kat kisla bangin laban kangno yak te ke export na po majai namar lada ka chat priu chugi kampat nang ban khai dang ba bakangno suwa namar baka penroi penban ya kita kinon tribal kibawan baim na ka kendaw ka siap jong ka hima suara bat ka pinkulmar penban ya ka sensar ka kadar hapo kani ka hima suara ka jogi na kata kadaw nga kwa banong ko ka district council lagapi chat penriu pentrekam ya ka benimi Act 1980. Padahang thi kitrai ti kikasi pinla jadu mentaru pinla ba kitrai kidai tangki kasi sudah kitrai mining kitrai kumni kitrai kumtai laya custom lapet jaga kertang di kasi bagi dan LC Henry kebalengo kalong bau dekhar pat udang ke udhar kasi jongi dang yadat dang esrut watang manerung sekali kali siski dang yadat dang esrut ladaw dan kano ka kam menteri hang ti tebele udang bun pat karang ti ladaw dan kejing yonong tebele pat nang yo snow kita ki keteng malik karang ti apa majai bele katapor kipat pet dang ti chitit kitrok dang ti chitit ki kali kinang penkiu kaspa ka jongki nata kadaw Kodesik konsel la PE chat penreu ngai ba pisi bahai kamai mariang le jungo aswa sati sapa bardar jongi kamai mariang kalaki sunan ulum banhiar sapa Bangladesh kalaki ulum ulaki banhiar sapa Bangladesh kai kador kaba kacai penreu jongi kayo na kata kam export jar hanga bedai ba katan majai hanti namar dei ba pio ban play ka tolkit ya ka ba kim sim lapan ya ka NOC na kahima soramo na ta kadaw ban kran aja I chat peniu tang hasurok kolong ka pama namar ganong yupi ki parodok ki prasnam tang ki balamat Tanggi balay kunteng ya
percaya kita kinon tribal bajut persang bandan lagi daitan kita ke basgoto ya kari bakacat kerjeu kecobe aban pentep pi don katu katni kibalas dang ban pen kelumar banyalam bakla wat ya kariti hakani ka suara grup kemudian apa sosial media away nagi kandidat MDC jong ka PPP nang nina suara constituency ba John Taba wong kumno nga kersan ya kajingong jing syampang ay tspanbo ha kabayade makahima suara yar timay siyem sat kimi jo siyem sat pamentay la kala kristan nga syong wow kutray nong tao nong bu wong kumno wong akarsan ya kajingong jo siyem pang ay tspanbo ha kabayade makahima suara bayar timay Sim saat kami joy sim saat bamentay lakala Kristan. Kajing yalam bakabi. Ilakwa banay nakabatingi. Herengin keren suwa mentahang ni. Ngin pet piwan pan map dem saying sim. Ko bajon W taba. Hakano kasgi. Uwe upadar uwe pastor. Ubapen kelaniam na depen baptis. Yai meim yartima isim. Hang ni pitho te. Ngalada pren ne gani. Ngim kwa banyat. Daka bakam tenge andrengin chupet ya piwan pai ni em sing sim. Ba pinwan tanma. Tang kata swa. Lem kom ta satip mapi bat kit mapi. Namar bayai sim sat yartimai. Berayap kat kendai spa kendai pusau balatang ye igat kum kaniam garukom hakakat riu trek benai basan arpon riu namar tang ma pini utau kandidat jok PPP lani unong yalam jok PPP pincupen kalaniam jubur ya ke bedang don hakaniam tenrai ketakam deibo kacing yurat kacing kwaban nyandeng ya kita ke pedang kesoakan yang ternai. Na tak kadaw banlong kinong elam long suwa ke bahusyar namar yo kakerto kala. Ganda keren yaki isu persaya kani ke parti ngatrai hado Simon Step kekut nempat kut. Kiong cai penriu. Kiong cai penriu. Masnyo hakabor. Kanungot kumtu kisabekam kisamla jong ini district council. Kanungot kisabekam district council. Kisamla jong ini district council. Masnyo hakabor. Kanungot kisabekam lemdadan kain. Mat kahai kuat kata ke bapri layak tekan kikun kikti ke jongki. Na tak tahu kita kini ke parti cai penriu. Arajan katsau menutu balong CM. Ubapen mi kordarot kiloi kenong rep. Kordarot kiloi kenong rep. Arajan katsau pai basawan bapiwe tau CM. Ubalong aga tu kapor. Masenyo ya kapor. La sef netes. Wajib kita di waidong bakhaban siu khajna. Dang sien hamau lenong. Dang sien hamau lenong. Kila krong khajna ki homestay. Dang sien hamau lenong kila krong khajna ki homestay. Hado bagi pai bagaban mi sabar. Ayu kanja ang ni ay masora jongi.
Ya kaban rupa persen kita di homestay kini kita hanya jongi. Atau bikin suara pinailat ya ke district council bahkan krong kacana nak homestay kita bi. Wat ke sorkar Meghalaya kabapan mi ke skim makin kibriu kibadok jongi kenyo ya ke skim. Nanya nak. Aba ka sarkar kebaai lat yang kita subsidi kebaai lat yang kibai. Ngam jeus ngau ka sarkar kan krong khajna nak kita homsi. Bat ka phalatam galong ba district council krong napa ki homestay. Pian PGS ngau ju ice scheme na ka district council. PGS ngau bagi paiba ki anjing mentoy na district council. Henry PGS ngau ba penyang tolkit. Seti sepalinti bhai bawan ban sna tolkit. Hangke pa majai ban krong kita nakal yang ka forest department joki ru krong lasu krong si krong na ki homestay krong na ki dong di waidong 8 kilo na ki nong rep long meeting pai baru penap dak top mo ki pada pisah gadang ya pi dangsen bah, kita kena kersan jong kita ke PPP, kiong kumdo, kiong napet ke PPP nak kapen kiu, tulok ya kena tray jong desikosen nak kasan hajar, ngong lah day, kinong tray homestay ang ni apa hima sora jong i homestay pemelu malah, sibuk harbi hajar yo sibnai, kelampai perkan ngam jutep, bakat ke district council nang yai tulok kinong tray san hajar. Krong kanne la krong na majai kabang mangitip la krong na po kicaka na si sapolenti bhai la krong keleng krong kajai krong tangsan hajar ro kilayro kiro tekay no sur nayong na ta kadaw na pi lada pikran e jai beriu kanno ro lada pikran e jai beriu kanno ro reng no pi Satngan karar kenta kiar spasau pomut haga jingyam brio haum nyo tamar namar balik syok brio kita kindong ilam pijat brio pipin pang mesim ya ki parado ki prasnam jongi kilayot drama kila songsir nama fiit cai penriu na takadaw ngenda ka keren lalong bakran tan ngamban si ban keren hakari ka chanbit namar pilanyan ngi ke hima sora ngingim jumak ganong ge pi lada pidang kwa sisa banya kon persaba ka hima sora nang penslam ya kasarat ngilon kibala kloy ban yakon bapi kat nang slam nang ban kejeng kun pikwa hano bangin kiu ban pensai pikwa ada kano ka jakam ka bangin yakun la kalong hakno ka benta gen yakun na ka benta ka hima sora ka jogi na kata kadaw ngako ban kintu yaki parari ki jogi hakum kane kapor hasatlak kabriu kun nyau trap Ngakwaban kintu akade kapor. Ya kari kilai posiem kadar dalai. Ban kinit penriu. Namar ngilai ma. Ya kajing sinsan sotan bor. Jang kini kiriwi chat penriu. Ngiladan kam. Banyak kendolang. Banyak thir banyak tai. Haki cinge ke bangi gendo namar ganong pi balada kahima sora kan syak diano ya kariti ke sinsar ke jongka lati kena bakari bakajai penriu kan hap sep madan na kata kadau
ya ka himasara nginyeng banyada lakalong ha kano ka benta kabangi habban yakun ano ya pai ba ha ka bedi bat bangit bagi bayong badan atuski ada balai nai sakita ki company ke bahe hanaba yo kini ya ka pliangja jong kinong sora kamtam ya ki badani homestay hanre ha ka ju ka por bisngap ya ka to video yang kumno inwan ra di ki project ki baret kan ong kam he ta project baret na kam he ki homestay bat kong hi bengim sha ban ra project bahe namar bayo ka kini ka pliangja kinong sora bat kong de hanang inwan ra project baret bihap compete pano bihap le competition bagi homestay hato kane ke indirect attack ke jongpi kane ke indirect attack jongpi ke baren ban penyiapkan ya ki pai ba nong suara jongi nabar hangti apo MCCL kebadan sanspa kebadan laispa san pesawakar lena bisna ke homestay timanopat banang yo jak mano banang yo gas lani banang yo toreso hagini ki benta ki jogi na kata kadau pai ba di am pai ba ka por kibriu jong pra kilong bai thik kum tei kiwan kia nang ni namar gila buat perpengat awang pengat dari perpengat umnot pertapra auto piam ka kor kini ki jogini kino kesan jung pra pi hakane ka caka ngai plan ka for jong teu jong nok kesan pra pi yang tumulan namar bala buat pet lo buat nok kesan pra pi na pakadau ngim salia pi pra bakna ngim salia pi kai kun bani ki himasora ti ngidan bet himasora na kata kadau ba kajaka ha ka MCCL hang dia MCCL enamai ha ki company ki bahe gi game sekolah padong kumta wei namar bani ba kajaka po MCCL kadai ka babasa ya ki khun ki hajar ki jongi nado khat khandai spa riu pun riu hadu arpulai lingba jong kasimen plan kasimen factory hang ki pada kani ka MCCL la kani kentet da kani ka sarkar ka pamenta balap pinsengen no ya ka klem da penyacu na kata ka sarkar ka bakni ya ka plianja jong himasara kandai kata ka sarkar ka haban rabiang daki weipat kilan kilinti kiban penempat ya ki khun ki hajar jong kai masora gip kwa bangin yo kita kikam kibaha ban le hang thi ban trai mestap ban bam jan mit henre ngi da dan da kajing thau jing wo balana kawan kanu ka jat kam lan na ka kam ka bas diu kadai ban ai ka jingem ka jing ban toy ya ki khun ke ja jong ka himasora watya ka structures of Peru ngidong kam man keren ba kam dei bandai ka tulap ke batang kum kat tulap jong ka district council sebajar bi 4 ka standard of living jogi sama ki jongi 6 la ban penem lada ka dai tang sebajar ngam su thu kum duk samla po district council sebajar ki laim na ta kadau apo kacaka jong ka himasora jongi ngin penting na bakam MCCL kan penimbiang yau pat kun wajar jong ka himasora ka jongi tau bai ba ngachukwa banong kum ni ko district council wat perkat baka MCCL kalat sa kalanbang
kepada hakalan bil ke jongka district council. Wat berkat baka MCCL kelais pasan pausau lais pasan pausau akar konflik Jaga district council bai banong syong shdong akan ikapor ngakwa banong yabi ba kahima sora ki khun ki hajar jong kahima sora kin yang telilang kawe ban pinti kena baka shinchi kajaka jong kahima sora kan namlet shuru Henry kan don kan yaisa kan yeng nakabanta banim ki khun ki hajar jong kahima sora kajongi nakatakadaw pai ba anoy pi wat nga packaging pantame walong ki bala shosh kalong ki tu ki brio ki balong ku ba shot tendep ki bala na ki batay shumalia syangs di tanga social media o kila pi lot baro natakadaw ngakwa banong ni kajan mit wat bi lani wat sha shok khau tendep long ki brio ki ba er ngeu ki ba er daw ban penem yala kajong ngajai penriu kajongi nge kum kinong sora ngin yang banyale lakalong ha kano ka benta kabagi ha panyak tengko ngi ha panyak kendo ngin yakun na kabenta kait kahima kajongi ngin yakun ban penne pensa ya kariti kadostor jong kahima sora ngin penne pensa ya ka kamai ka kaji jong ki khun ki hajar jong kahima sora ngin penne pensa ya kariti karkom tray kisnong kitau jong kahima sora ka jongi ngin penne ngin nak penskam ngin nangai bor ya karukom sensar jong kawei pagwei kisnong kabaha papo kahima sora nakatakadaw dakajingatri lang kawei ngin rat dingkong ya kijing kibawan hakai masora kermen skam bagani ka ngalajan tapklet kani gawai na bi notification ka basaw 3 December arpo san hakani ka notification lawang kumdo hangni a receiver shall be appointed by the district council to take charge of and oversee the interim collections of fees from the tourist spot. Kata kadai hadain tlen but way saulong. Kilatak hang tu kaparu. District council kilakwaban krong hi. Wajah kaway saudong. Batya kani kadain tlen. Anda ba kilas kau tu bangingiyong ngirung yap bapinuan hadain tlen badaway saudong bapinuan let rayan tay. Imat dan balayatu mano kamlong bentur kaja jar kumni kasakut kumni taman re ke himaswara pe kaklam yo ban krong po dan tlen parari da kai ke nga kran hangni nga sei di ki kot jing sisa ba permi ja ka de sekongsen kaklam wan ban ong ban su balia sangs di hangni kumbalong kiti kiwewe ke party penget yu papa kerana pai ba pada hari usmo bakate Henry abangi kum kahima sora yang ban pensai pai ba ye pensai kat kum na ki kot ke bagi isu maki ya ka we saudong bat ka dain klenro kilamot ban krongi ya ka por na kata kadaw ngim snow palaso bakani ka party kalong bat tangkum no badyo ban krong ginap menda hakahima sora borokaway lapin pakrong kajnanim kumba pakrong hangtay pamaulen nang ngin siapet kay kabanja kumakta kapur andalay day ilayat tengko ilayat kendo bat kahima sora guys kam ba hakani kajanmit pila yasko to bat yaki jing pensai ke jongi aladadan kano kajing bam sko tu kajong pi ngilong ke balakroy baniang wat chipausin hang no kono jaka ban pensai ya ka bade bat ka hok jong ke himasara titang kini kikentien nga ai kumne pi we balewan lang siya kini ka jaka kam tam ki khun ki haja jong ke himasara
election banile sim ganang ipi lanang ile na election nile shitayu shuaban tebut ngila jok lupa haladang ile na election tamandre ngin namile na election kat badanggan kalak kelinti ban penepen sa ya kariti kadustur jong kahima sora nginem penyapno yala kajong gariti kadustur kabadang gandang sa haru gini kisi pamenta namar ko mangalong menne kalong kabasok panyo UCM District Council henry kalong kabakam juat banyo UCM riti natakadaw nakachingya telilang ngenyo ngiti kena ngenyo UCM riti Ubaka District Council kahapan pinskam. Tangki ni kikintin kublay shibun kublay yapilang barok kublay.